berketeng janga day Evarikmen Marngar. Ngadang sedap-dap si posnan. Ngasong kelas 4 Marngar Higher Secondary School. Kakana kabanya tu mentah kadai sapang udak kau baheba. Hakawe kapor ladan we udak kau baheba duriau. Haring kau par ladan we ubriu baketeng ucona. Ulang uprop hada hado play banlik chane neve banlik ang yakibriu. Kay kabaw beli ukwa benang namar kibriu hanne neve kilong basneu sabapalan. Ucona pat uteba kibriu shane neve kilong basneu sabapalan upet na ulit sakawe perkajaka kabakwat ka Tarshish. Kat ba udang dan haduriau uble ulapa ada kal air. Bat kijing at plung kibakrau ba. Kat ban penpat ya katakaliang kinongnya ya katakaliang kila persyang buan kilat kilinti Henry long lena sudah ilai let chapwa kipe diujana utialingai kikir siu ya kumna medang ya tia tak kani kapor ke doa yu ble jong me ya unang senayangi hadian kata kilai wadi takada bat kilai shem badiujona bat kadao jong kini ki baro iya clear Midiu bat kani kabajia yangi ulai thuli ke bara bat ula berat ne na saduriau ka eryong kanjana kinod banle kumta ki persang banle hadien bakim la sho banle ki panab na ublay ki berat ya usaduriau kumtahi kale kejana ka Bible ko bahakani kapor ba ublay upa udokha ubaheba bango ya ujona ula salai sngi hapo jong udokha upen map na ublay bat ublay ula kren ha udokha ban prina ya usharing ko kajing kayangi kalang nakani kana ladangi kelaka bamut uplay upa ya kilat kilinti yangi bangin pai biang syau kulis sebut